Kuhlile masatla mahlelo nomsakato wetithombe iSwatini TV embulanti indzaba telisuku lamelibito enginothile sithole nganyena namaxabiso wakangambule kwalomhlethe zwele uphethile ke umsebenzi webukhosi noma ke umsebenzi wemagani khona ebudini webukhosi ehlane nathi ke tindzaba namhla ebusuku libandla lelamula abaqashi netisebenzi semak kubheke ukuthi libamba umhlangano wekubuka tinsayelo letikhona ehlangothini lemisebenzi kuleli kanye nekuthi idinga sombululwa njani ngokusho kwemphathi wakaSemak lomkhosi Magagula lomhlangano utabanjwa mhla 14 kuya kumhla nge-20 kulesedulu ehotela le-Happy Valley eZulwini. The seminar looks at topics which are related to what has happened in the past, what is currently at topical issues and challenges that the labor environment is experiencing, and then most importantly, always looking forward and keeping our head high and above to see the future. We are confirming that the seminar is going to be on the 19th to the 20th of March 2025 at the Happy Valley Hotel in Ezulwini. We commence at 8:30 in the morning to 4:30. We have conversation around the framework within a SADC perspective and what is happening in that space. We always benchmark ourselves first with SADC and then of course the rest of Africa and the world. We are looking at leading titles around employee duties of tendering services, which is a case that occurred in South Africa, and we are exploring that topic and how that happened and what we can learn from it. We're looking at artificial intelligence in the labor space, once again, looking at how we can progress ourselves away from manual processes into using artificial intelligence and technology and giving better service to our people. Furthermore, there are other stakeholders like the ENPF who will be speaking to us about the conversion, collective bargaining being a tripartite process, most important, and how that relates into the modern economy, and we're getting a case study out of that. So there are quite a number of things, and then most importantly, we are having panel discussions on both days on sustainability of labor relations, as well as the Eswatini Employment Benefit Fund. We're also going to look at a benchmark of mediation in courts in Namibia and Mozambique. Another topical issue that has occurred, and I'm sure some of you have participated in surveys around bullying and sexual harassment in the workplace, very critical. The ILO has also put together a convention around the bullying and sexual harassment in the workplace and what that means. We welcome everyone. We're looking forward to seeing you. Look your best, come with your open minds and minds to critique, to challenge, to learn, and to go back to work and implement new learned trends, benchmarks, as well as best practice. Libandla linenzima lemqoka lekumelele isebende emimangweni kuqinisekisa ukuthi emakhaya ayakhula kutemnotho nakutenhlala kahle. Kuqinisekisa lokhu libandla Free Evangelical Assemblies libambe umhlangano sikolwa welanga linye wekuchushisa abazalwane ngemacebo ekucala emabhizinisi kanye ke naleminye imisebenzi labangayenda kude batiphilise. Lomhlangano sikolwa wabanjelwe endlini yekukhondela lelibandla eNgwane Park kaManzini. Kunasilesinye ngwalumuhle bantfu labasha labaneshisekelo yokusungula emabhizinisi sebacijiswe ngelwati lecwaninga timakethe basabhala ticelo tekusekelwa ngetimali pheceleti market research. Inhlangano lebuke ukuthuthukiswa kwebantfu labasha kuleli leyatiwa ngokuthi yilikusasa letfu ithi kuchushiswa kwalabo somabhizinisi ngalolu hlobo kutawenda ukuthi babe nelwati lolujulile ngebantfu labafise ukuthi bathenge imikhicido yabo noma ke babasekele basasombulula tinkinga letahlukene ngemabhizinisi abo. Ngikubona sikhebesi lesikhona kubo somabhizinisi labancane ngelwati lecwaninga timakethe pheceleti market research. Inhlangano yelikusasa letfu ngekubambisana nenkampani yahulumende i-Small Enterprises Development Company ihlanganise bosomabhizinisi labancane kumathapha kude bathole lwati lolutawenda ukuthi bakhone kuphumelela emabhizinisini abo. Lokhulumela lenhlangano Nathan Kunene
uchaza kabanti. Abakhoni kahle ukubhala ema-business plan, so sasesihlela ukuthi lo mnyaka wonke sitawubuka emabhizinisi ngayo yonke indlela ledzingekako. So sicale ngekuthi sibuke i-business plan ukuthi uyibhala njani. Saye sithi ngoba i-business plan inale section ye-market research, saye sesicela SEDCO ukuthi atosikhulumisana lelo hlangothi le-business le-market research, and then bese lenyanga letako sibuke i-funding and investment opportunities. So sengakade ukuthi sitawucela abantu ukuthi afike but mhla ka-3 April ngalesine sizabe sibuke funding and investment opportunities. Lapho umuntu abatsha bakhona kuda khona bete batolalela amahala-ke le mihlangano yetfule kanje. Abantu labasha bangeta kurejista bayangarejista but kakhulu ngicabanga ukuthi bafike batolalela ukuthi benengalani. Lokhulumele insha lengene lelo mhlangano sikolwa Yandile Nkonyane uvetata ingcinamba lababhekana nato basachuba ibhizinisi kanye nebumcoka bekufunziseka nge-market research. Uqala le business ngemcondo yokuthi you want to make imali. Only to realize ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kukhona lobungakwadi lebekumele uchushiseke ngakho, especially nasifika ku-marketing. Kunedingoni letehlukene nge-marketing and thina singena ngemcombo yokuthi nangipostile my product bamfu bathenga bayata. So ngicabanga ukuthi nasingaba nokuchushiseka kahle ngala ekukhangiseni amabhizinisi ethu njengoba somabhizinisi labasakhula singakhashana. Dabulamanzi Likhele wenkampani iSEDCO uthe kude somabhizinisi abe nenzuzo lebonakalako kufanele ayade imikhicido yakhe nekuthi bobani labayidingile nalabo labatayithenga. Siyabona ukuthi nabenda lama-business plan kuyaye kube nesikhebesi la ekutheni bakhe luqwaningo lolwanele lolutawukhona ukugxulisa bosomabhizinisi labanye labantu abagcusa ukuthi bafake imali kibo noma labo labaphethe imali tebantu labasha. Kumcoka ukuthi abantu labasha baconze ukuthi imakethe ayisafanani nakadzeni ukuthi udaka enzaweni zide. Namuhla siyabona ukuthi imakethe iyashintsha, imakethe iyakhula, imakethe futhi letinye tigaba noma letinye tikhakha emnotfo iyancipha. Sithi-ke namuhla singiSEDCO asesitothi ukuthi ngidza kancane nebantu labasha lelidzaba lokuthi le makethe sesingayikhangisa kanjani noma sesingayifuna kanjani imakethe noma sibuke indlela ukuthi le mikhicido yethu noma le misebenzi yethu lesiyendako singakhona ukuthi siyikhangise kanjani ukuze ukuthi leti makethe tisithole. Lokunye lesikubonile ukuthi bantu labashana basafuna imakethe kuyaye kube nemisebenzi lo khanza ukuthi bafuna nje ukuthi bangavele kuthiwe overnight but akuthola sekukhona. Siyambona uhulumende etigabeni takhe letihlukene uyasebenta ngetinhlangothi takhe ka-agriculture siyayisibona ukuthi sinana kulesi lokuthiwa ngema-gross margins, siyabona nokuthi nanambodi yasikhokhela ema-report, siyabona nokuthi nalo litiko laka-commerce liyasebenta kakhulu ekusakheleni ema-report noma emapoti lakhulumisa dona temabhizinisi. Lukhele wephethe ngekhutsata insha ukuthi isabhala ticelo tetimali ema-business proposals ayikufake engcondweni ukuthi ticelo tabo tibamba emazinga lafanele kude bakhone kuchudzelana ngemikhicido yabo etimaketheni letinkulu letingaphandle kwemincele yakuleli. Etindzabeni kubika Nothile Sithole, ngina-Linton Gule, Sigmathapha. Sitawubuyela endzabeni yethu ngolumhleli ethi libandla linenzima lemcoka lekumele lisebente emmangweni kucinisekisa ukuthi emakhaya ayakhula kutemnotfo nakutenhlalakahle. Kucinisekisa lokhu libandla le-Free Evangelical Assemblies libambe umhlangano sikolwa welilanga linye wekuchushisa abazalwane ngemacebo ecala emabhizinisi kanye naleminye imisebenzi yekutiphilisa. Lo mhlangano sikolwa ubanjelwe endlini yokukhontela yaleli bandla eNgwane Park kaManzini. Lo mhlangano sikolwa welilanga linye ungenelwe ngulaba abadala nalabasha labanesifiso sekugucula impilo yabo ngekukhulisa umnotho wabo nemindeni yabo. Umfundisi Shodi Msibi uthi bazalwane kufanele bakuthanze kusebenta ngoba kunembuyiselo lesekelwa na imibhalo lengcwele. Emakholwa abonakala asangathi atihlupheke kakhulu kanzi kukhona la ngakwenta lo muntu aphumelele. Mane-ke umuntu nakakafundziswa ube ngilowahlala phasi akhala sezama naloko ukuthi-ke sinciphise lokho ukuthi umuntu atshelwe lide agijime lamgwacweni kanti utshelwe lide akake atshelwa ngokuthi uhulumende usiprovide ngani ukuthi size siphile sibe nako lesingakwenda.
Lebekasimenywa lesikhulu kulo mhlangano wesikole wanikiwe Dlamini uthi tinyenti tinhlangothi tebhizinisi letingangenelwa ngemaswati lafuna kutitfutfukisa. Lomunye uyi-medical doctor, sisikhathini esiningi bacedzile kufundza, but lo medical doctor lona akawuthola umsebenzi, so utoveta kokuthi uma ngabe umsebenzi ungekho akufuneki bese uyahlala unika tandla. Yena nje ube busy nge-crop production, ulima emaklabishi, walima kodwa abangidokotela. Labanye balabangenele lo mhlangano wesikole abachaza ngalabasetakele kuko ngekuba ingcenye yawo. Siyabonga lokho lengitfolile kunabo kuthi ungalaci iphupho lakho nabe uva ukuthi kunento lengayenda musa kulala kwakho sukuma ukwende. Kuyafuneka ukuthi siyiyuti sibuyele emuva emakhaya siyolima. Le mihlaba nje ikhona le emakhaya kufuna ukuthi sihlale phansi sibukisane nalabadzala emimangweni kubukisana lokuthi ngabe ungabese sowusebenzisa kanjani lo mhlaba. Labe bamenywe kuToshi Elana Ligwayi nalabazalwane kutemabhizinisi kulo mhlangano wesikole bafaka ikhathi sikhwamale siboleka bosomabhizinisi labasha imali i-Youth Enterprise Revolving Fund belitiko letekulima kanye nemaswati lasayicalile lendlela yebhizinisi. Edindzabeni teSwatini TV nguMbongwa Dube Kamanzini. Inhlangano yentsha lekhona ngephansi kwelibandla lemasheshe kuleli lesemanyuvesi lahlukene seyinikelele lidladla lasemalayinini eliyengo ngekudla. Le nhlangano yethi kungumgomo wayo kunakekela sive kanye nenhlalakahle yalabo labadzingile emimangweni. Uthi khulisa umfana ngendlela lekufanele aphile ngayo kude nasakhulile angesuki kuyo. Ngekuhambisana nalamavi umfundisi welibandla lemasheshe Mcebo Skudla uthi kunikela kwalenhlangano ye-Anglican Student Federation eSwatini kuyindlela yekufundzisa lensha ukuthi ibe nesihawu ikwadi kunakekela labanye. Uthi deJesu kukholwa kwethu kubonakala ngekuthi sithandzane sithandzela abanye. So John 3:16 leBhayibheli lishathi uNkulunkulu wasithandza kakhulu kangaka ukuthi wadzima waniketela ngendvodzana yakhe. Sikholelwa ukuthi kupha giving lenye ingcenye noma indlela yokukhombisa uthando. So silamalayinini ke sikhethe ukuthi site ubapha laba khona la. Sekatibongela ngalomnikelo umcondzisi welidladla lasemalayinini Mzimela Thwala uthi lokudla lokunikelwe ngulensha kutawuhamba umgamu lomudze kuphunga indlala kubantwana labadzingile labondliwa ngulelidladla. Madladla kulamalanga kude kahle lokudla. Nalaba basolo basipha lokudla bashito ukuthi asiphume ngephandle sihlwathike sithole lesikutholako. So kube inhlanhla lenkulu nje ukuthi sisakwenda lokho bese bayavela base-Anglican i-UD yakhona. Sijabulisana nalokuthi bantu labasha nabo labaphuma emimangweni besho ukuthi nabo bathinzeka ngoba nabo bakhuliswe ngiwo lamadladla ngoba inzima ledlalwa amadladla ekukhuliseni umfana inkulu kakhulu. Lelidladla lisebenza kathathu ngeliviki londla abantwana lababalelwa ngetulu kwa-60 ngelilanga. Kanti umnikelo walenhlangano ufaka ekhathi emabhontshisi, sinkwa, tibhidvo kanye nekwetigceba kwamantombazana uma asemfuleni. Edindzabeni kubika nothi lesithole ngina Linton Gule siseliyengo. Nakutemidlalo khumbulani isikhosana lobukete imidlalo esikolweni enjabulweni uthi imidlalo ye-chess lebanjwa njalo ngeminyaka lengenelwa abafunzi betikolo letitimele iyasita kubo abafunzi ukuthi bende kahle etifundweni tabo letifaya ekhatsi tibalo kanye naleto te-science. Isikhosana bekakhuluma nacubeka lemidlalo ye-chess esikolweni enjabulweni Kamanzini. Njalo kabili ngeminyaka tikolo letitimele tibambe imidlalo ye-chess kanzi nakulo mnyaka sikolo sasenjabulweni ngiso lesibambe lemidlalo lengenelwe tikolo letiyimfica letitimele. Almost all our kids they play for the national team. I think everyone is called to one day to represent the country. And the other advantage about playing chess, it also assists these kids with problem solving. When it comes back to school, they're doing subjects like maths, science, so it assists them
when now it comes to solving such subjects. Yeah. Bafundi labangenelele imidlalo labafaka ekhatsi Sanjul lomunye wabadlali labahamba embili lapha eveni bathi le midlalo iyabasita kakhulu asetifundweni kanye nekubakha ngempilo. This allows me to strategize and plan well how I'm going to use my limited time, because it's already limited, right? Because if you were to play this in a classical tournament, you'd have 5-5, right? But here, your opponent maybe could have 7 minutes and you could have 3, right? So you have to really spend your time thinking on, how am I going to win this? Am I going to checkmate? Am I going to play positional, capture a piece, and then win on time? You really have to think about that. Chess ngeke ize ijudge ikubuke ukuthi wena ubuyaphi usukaphi ungavela udlale nje. Nami ngayithatha ngaqala ukudlala chess ngoba ngabona ukuthi yathi lana ngakhona kwenda kahle ngibakhombise abantu ukuthi mina angisiko lo. So ichess vele iyakukhulisa njengemuntu, ikunika amandla ekukhona ukukhuluma nebantu ubatshele ukuthi uyadicting angenelani uma ngabe mina angikhona kwenda lokho naloko, kodwa i-chess lo mdlalo longuthandzako lo mdlalo longabuki ukuthi vele ngubani wabani. Inhlalo engamelelo umdlalo lapha eveni ivumisa tona tikolo letitimela ngekuchubeka ngekubamba imidlalo lenjengalena njengoba ikhulisa lizinga lekudlala lo mdlalo lapha eveni. Lobikela umsakati Swatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini Anabonge Dlamini kaManzini. Ndingako ngolumhlele bengikuphathele tona namhla kusihlwa sengiphuma ngoshiya nawo umbiko wesimo selitulu busuka bebuhle usale kahle.